asa mangana developments ye county go say each county kera Kenya tubwate 47 counties and we have 47 governors. Yes. Na each county nebwate number of MCAs whereas county assemblies. Correct. Aba MCA mbachangie asenchira ya mogo seyende amagenderero gotakorekana ase county. Yes. Ekiagera one of their biggest responsibilities no korosia machiko. Ndio. Ayo aralete no development. Number 2, nabubago approve no ne budget. Ndio. Ya letter ko was executive. So they have the powers. Chiogo otora na goseko kane bintu binde mbi basako etikwa. Oversight na bubago kora. Na bubago etako ene kinge pare ya ntuwa etetie budget yare ko tebange pare ne bekire 6 million ne bekire 6 million. Ekene likala batintro sire pare is it worth 6 million shit. Aba MCA nga yekurwera kwanyoranga enamba gete yaba MCA igobali no mugabana nga abana abagabana enamba gete yaba MCA aba bali ruti nga gabana tariko bategerera bor magendera mbaje konyora ko igubago kura kira gitagi atebanire gocha kintu getengera akorekana na kadhalika omo MCA nabwo nate koba no mugabana amo baigwana negera mai konyora magendero. I don't think so because it chikeli got tebanga kero monto na entitled konyora magenderero. Egasio mo MCA kwaye kwanire buya sana burere bakase katiba. Yes. No korosia machiko. Gokoro oversight na korosie budget na ko ye approve actually. Bono ngiyaje njuta teko tebanga ki nganje tindi musani bu mugabana tindi konyora magenderero. Inche gonda so mugabana ga ngona kumusasima konyora na magenderero. Nesenge njobono tuwa cha kire gutumeka siasa liba katu gutumeka ngirichiko ligoteba. It's not only at the county governments. No nyana se national. Nataka kuracha se county ekegera. Yana ale to mubweka so that we can understand. Ndio. Tekora abantu ngao inga tuagenda state house kuchikulia magendero. No. Magendero ga ko budget eda se national. I want to ask budget yeti ku national. Bregede ndo kwale tirige to boneke kongo kwa. Ya dare no mubweka. Wa kongi bono pi. Ora se kwa kongelina. Abana nji babukira mambe abe murwa dikiri ngo chibale kwa kachikura aramisi ngiye kora bagwa kachikura bachoro yomo bachiko bagwakirisha ase bunge yake ata wezi impost tumabe to na mama kire magende bezi umanya ko mugiye tokurwa oire state magendero kimugo chiko saba to be very sincere magendero kimugo chiko saba ngatebika se budget weti wase national kiasa bazikadi egerege ndogia eti kugali ngasibese chikubwatu because it has been approved. That is why a county ya Nyamire University nkwa gachwere. We have Cleveland Managisahiro, we have Jerusalem Mamanyi Bawe Kansasa Committee Education. Yes. But I did the procedures of yo kwa university. Yes. Nere gazetted. Ya we grase budget yo somo de just. No, we trying to look at these things. Yes. You are right. Because nto wese ko kora PR nyinge. Bone ngento gesare tina kibono PR na siasa. Agi. Nakigesare tia magendera. Okay, you want to tell me abaraya batocholete mbama yetinge katiba goteba? Yes, they know. Then why batari kubwatie katiba bunia goteba? They choose the eba wancha usimba manye tikende gionzi katiba goteba. Bono gosasimo mugavana, gosasimo president ingiye koba. In siasa, my brother. Kaki brigadier tuwabukire mambi tuwagwakire chikura. Uno mujumbe represent constituency. Ekasi yago tukutumita se bunge. Unagwabe kabu yana baturage ni totokere togenda otwensi actually. Yes. Lakini nto hoisa na se bunge. So to donate a responsibility uchi asomo nto yomo. Nayo gokwano na wa behalf. Yes. In fact wento ira noto bolia sege ntokere contagious singa. Muna monto meta nkingo chigo etiko lengana negenteke. Igokora atika bona magana mayigo chiko ya somora ora devia ba devinte vivaminti. That is why constitution in its wisdom yatebetenga there should be public participation. Correct. So that eliogiria bananchi baka weda liwe kana se national assembly yina se county assembly hiyo. Because you are a representative of the people. To go etigendo
aba bagotumite batara utara igunki bagoteba otebenga university nero abandi batanga yabigirulike na kusema gatano ene iwe mujumbo bora ewa lakini na wanyana hata gitego kwanera ba lakini ya twagirie university ya Nyamira ne bwato botutukanugete tuganiri montato erese buyanga ki university ne yaga juisi ko ye gazete tali gazete oselia ne campus ya KISII county ya KISII omondo na abole tibo mujumbo not mugranga kana akadebile ku Nyamira university nga by August ngutwalira abanafunzi korwai omoske Josh Nyamoko mubungo not mugranga watch dim live gaki gosebo na bodichi ko lya onchuirwe I don't know gento ngeri ko gazetted gento ngeri ko bekwa say budget ke microsiwa na rocho moya umuraibu nse ya Kenya moske Dr. William Ruto his excellency abantu banyamache bakamusabe mocha lielia erosigwe ibadi akaira ne limit ya gatewa kai Gavana Simbarati hii ni kitu rahisi hii 10 milioni na kupatia mande hii kitu yanzi so can it be possible again to bune cross wagitaya say budget using what money ikiagira government expenditure asi chikoba capture ya say budget na kiego somerwa se national section igete gugete ibintu byechize mi buna kwakwana Ministry of Interior Defense bono manyete bono buna NIS na defense na botogo tebya we can authoritatively saying aki a budget ya yegere 310 billion shillings korenga nabunda barueta appropriations yabo ko chiase budget ya rosi etutagete gento gete chiko have chigari chingani chinganiga toto tutageta za ministry bona say ministry ya education ya seji billion chirule 422 billion university ya Nyamira ngwa piere as one of the projects korenga na records cha serikali teyo kiagera teri gazeti de gazeti teyo gazeti notice ya ko recognize Nyamira University na ande gazeti notice ngotwalere number geti gazeti notes number issue number ite so as a budget yeye ya 2026-2027 Nyamira University lio teri captured iho a possibility ose chances chi university kwa gachua erenga kichire no maybe kaganjankero eke hao maybe lakini adevera maybe kinta nyare koeresa kiatinge maiti egetie kinataka kuoria KISII Gusi Stadium na jo batari ngosie kugereka cha crosswa suneka egetie kiende ngita gere crosswa we need to make a follow up equally torenga ngaibia ikire budget ya binde byaro nebekire ona butingo nyara koeresa with authority no kinabo ile siri no budget tera som police statement ye budget tera som bado so tutangoja si ni mwezi wa 6 mwezi ujao mwezi ujao na kibinde byo actually makadirio ya budget yameanza kwa na university ya Nyamira sasa njenge gazette notice nebwentebo because there is a university kulionde kwa gaji ya Baringo ero nere gazette oita bodi ndira bikro nelimo lakini nere gazette diga tayari ne orogati mocho na ende which means nechikobekero chivesi chubwa gaji so that is where now my question comes aba governor iko bako work na MCS the president works with the MPs korati ya baraiba yako chora ba waziri n'ibintu binde no mugabana ngo chora ba waziri which is executive na kitwara kubuli motegerering ayenoro chenchirende omo MCA gozo Mbunge yako contribute asama gendera gutakorekana ndilo swali tunauliza asubuhi. Swali nzuri sana.